Good evening. Northeast Window gi Northeast Dialogue ta mayam butaram na ukchari. Ngasigi dialogue ta puduna lecture ba topic ti Mlas warming up for new government haiba topic asidani. Topic asida khananabagi damakta khoi studio sida lengsinduna laibiri basing ahan bada saktak jage. Ahan bada lengsin biri base Murangtem TOMBI Singh Senior President SHIVA SENA Ozabu ahan bamukta taram na ukchari uza. Thagachari Oza, Matang the Lengsin Bireba said JOTIN THOKCHOM spokesperson MPP Ozabusu Taramno Chariuza. Atenmo Matangi Matungda Oza Dr. RABI Khan spokesperson MPCC Busu Lengsin Birakani Oza Ahan Basi Oja Murangtem TOMBI da lakjage Manipur da thokliba irang asigi manungda ihan hanba oina India ki Prime Minister Narendra Modi na Manipur da chatliba tha asigi tara humdoi natraga tara mari da laklaba yai haina panariba maraksida oza akhoi Prime Minister Narendra Modi gi Manipur khongchat mangoina na akhoi MLA singsu lengak semna na punchinduna watana ba leikraba maraksida karigumba akhoi if Prime Minister Sina Manipur da visit to bataragadi anoba BJP led government ama semba gi oithopa yabasi lebi broza oza pungdopiu kariu bema hokiba 2023 term yedagi hojik phobuda koigi Narendra Modi ji na ton ba country mayam amada adu even Northeast ki Guwahati bhaba kaida am lakpa khotpa mayam se lagachu ngasi bawgi manungda Manipur da khoigi nangi IDP singi awana ko aduga hujik mi chani go hundra rongi akhoigi punsi long khraba adui mathaktu da khoi mioi kontra mun thibu khangdadra ngasi bawngda phi machet am soru machet am phangdaba adu lorno hujik IDP singi marakta society tobagi potsi yamda khoi wangkhalakpa Masi akhoi Manipur gi amna khang magambagi akhoi tanja se loishalakpa masida akhoi thengamasu thengna mana akhoi tang trawm ne natraga tramari da Imphal da lakpada Kangla da miam ga unagani na habsi Manipur Democratic Alliance ki convener moina SENA president moina ina ahano to welcome tawe aduga loina akhoi gi Lairiba BJP ki MLA mayamsu masigi matangda moi kamdongna Manipur miyam gi pungning pen ba yaba karigum khara madugi package ma pibina ba natragana kana kari oiba haibidu matangda moi sigi akhoi gi MLA mayam si punjan jabse masi phaina khalle kaino hagadi akhoi Manipur miyam na lairiba president rule pamde Karigi Pam the Bonohana Hargadi, Akoigi Miamgi Muche, Masidana, Akoigi Mapi Mapadona, Nautis has a Witanzado, Akoigi Aduidu, Lobudu, Pangde, Luna, old secretary, new secretary, Aduga, Lady Raz Babangi, Lady Basista, Sanging Mamina, Maning Makato, Sangmangam de, Karigama Tabama, Koi Taumatamda, Madugi, Magi. Saktakche na tragana sanga do dugam ri le tragadi sang da bagumba kyu sang lepa khoi no upange aduga lorena hujiksi akhoi gi kendra gi MLA sing hujik sab sana akhoi gi mathong pangthok sanabagi tanja do moida adugi right to laita bodong no tawba aduga lorena akhoi gi nangi panchayat ki grassroots level gi leiriba sisu sarak chahing nadra leiba haitare aduna miyamgi right to live simasi kanosi ilai ta budong to si mamang le government dugi khoigi tawungam da do president rule su tawungam da bagi poram leiba madugi pot si January ki tang ni panda honorable home minister da national highway ani khatana tana ton ba khoigi Manipur ki lojing loya da akhoi leiba bofos nangi buffer zone kan leiba ko ada area do da free movement le hen gane ma announcement tawe ba till today ngasi bomonung da adugi poto ngasi free movement oibangam de adu free movement oibangam da si only community she akhoi tampak valley da leiba maitai khakta ne adu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯍꯤꯡꯉꯦ ꯕꯦꯕꯦꯝ three connectivity one is the water connectivity two is the water connectivity three is the road connectivity asi connectivity ahum se akhoi di only akhoi airway connectivity sinatana akhoi india da sathok sasin to wai ta re ne manipur da ki guwahati bombay delhi kalkata chapse se only the way air akhoi gi way sinatana atai to means leite hai ba natra aduga si ki akhoi gi kudung thirma matam sida akhoi gi leirisi akhoi Manipur miyam se machine nom the sang yam report mayam ga lei sidi atai topa state gi lupa yang khai pi dai khoi na lupa ma phu pi lei ra bane because of that nangi illegal taxes mayam ma national boat national highway da pi dra ga mi thau tengi ka pa yuri ne urong ni ko gas tengi ka ar yadra lokha da gi inda ba ko si kana ga mum da akhoi si yam da vulnerable oiba adugumba atai state ka manadaba aduga pikpasu UP gumba Maharashtra gumba ko Bihar gumba ki district umtang chawa population so dai umtang oiba sai the community si kunthra ga tare nipan leibani bema ko adum nungsina na leiram basidagi karai dano karino akhoi gi congress na Myanmar dagi chin state san state gi lakwa kuki militants khara Indian Army ka state forces ka kari om da noi maru mo bo kamna da ma moina shoot tawnaram dana adugi shoot tawnaram do no only the extent only ga intai please aikoi Manipur gi miam nungsibio moina shoot taw da shoot extent to bai se khulai thado roi khulai thadok to bai se aikoi ithakta tarabi ai madu ya wa ba ashiba na punamak se aduna khangde aikoi maru oina Manipur da leiba khoi leiba khoi gi tribes sing si akoi gi kano hawkip kipgen adagi di nangi gangte adagi mar paite si leiba mayam sing se hana da gi leimi ra khone ba khoi mayam se thado ko khoi mayam hana di le khone adum leibi da ka sukai di leimi na da ka sukai di ko aduga Myanmar da gi Bangladesh da gi purely illegal influx mayam sing se sidi akoi khandupam thoi aduga mosi phajana khoi gi thidoga detect tawraga mosi deport taw changi natraga di si anywhere moi crime dorkani ada saida irolem da ina first round sida ina hiring musi mapa mapu gi aseng malam ne ina documents no proof tawraba adu gi demand tong ngai leti kaino naki lamdu nangi patata budu lekai da lambi ona hai ya bro nangi lam rejer di haibam thokte na leitabu gi demand tawri nai ba moi di adu gi photo da sum tongjan laga akoi gi nomoi kap kharam lephan adi kharam kap adu tawraga sum tawraga akoi gi maitai leiba community sigi sentiment shong no sum tawrak sina akoi gi hogul leiba laila chu herba gang sin che masi sentiment si amna hujik leiba thak sida laman sing namgi khou langom leiba se masi kanium kanda khudong thingai gi level lakani la oi haingai leite aduna center of the state government na jig government na same nen tori se asi Manipur Democratic Alliance ki magi degi aduga SHIVA ki magi degi koi welcome tawe aduga moina hujik praja sing gi awab se masigi mari le na prime minister na lakpaganda maduda kari hayo godagi kari tawudagi haiba if lakpi ba target aduga aishu Manipur Democratic Alliance ki convener moina akoi Manipur miyangi apam khara memorandum submit tawge habse Manipur Democratic Alliance ki SHIVA gi oina akoi draft taw hore hai tare be hoi thagache oja mathang da mu oja keno da lakchage jotin da lakchage akoi gi BJP General Secretary ke Sarat Kumar na phongdok ki wafam da di ahan ba di oja date 13 natraga 14 se da PM se visit tawrak pa ya haiba gi wafam da ne oja na su thambi gre se karigum ba lak pa taraga di warmly welcome tawi prepare tawi haiba ne chingba wafam kyam thambi gre adubu BJP General Secretary ke Sarat Kumar na phongdok pa wafam da di no confirmed date for PM Modi's Manipur visit haiba wafam thambi ri karigum ba lak ta pa taraga di kari phibam da oibe ai doja kari reaction legani adagi ekhoina mamang da lakani hairaga lak khidaba mayam so thajab mangui wafam kyam su leiri da na oja kari wafam thambi BJP ki se na sumyeng bada
commitment later ba aduga false promise kumba yam tauba adu masi yam kai ni ngai suai ai di lebak chokot pa lebak sing di commitment siam na ngai statement oide even na ko gi prime minister very honorable prime minister he's not a commitment guy the Amit Shah su honorable home minister su commitment later no pa mane masi atai na tab akoina tv discussion da sumai ngang na tab moigi maramda igada yam itiasi ko ba history writing mayam leiri ba adu kasu phana heroine khale historian sing na ko example hai Abraham Lincoln na chi for is kai you know he's a good statesman hai gi bo ngak pa nu pa mo ikhi ba adu mai to na ai wa khanda di akoi isa mak su still kasu trust tok de kai no da repetition yam lei khre ba ko lei bang bu so bhar puraga so po sama pairaga yamna liar oi bisiju ami kai ngai ne ai wa khanda very shameful aduna aina sum yeng bada hojik si democracy gi sigmagi machat chi kamai do ge hai kan quality jam handarak bai tare se example hai kan da akoina chahi kun thai mang da akoina student ori ngai da leramba parliament ki quality aduga state assembly singi quality suma ina compare to yeng because I am a businessman I di guidri ai politics ang pusuko adu so in nei narak puni sum constitution nei narak ba atopa country mang sum nei narak kan da koi statesmanship se wa le khoi da koi pangai da haijen ba prepare to jeda ba haining ba he hai ya de ba ngasi America na jakhol is a world number 1 economy jakhol is kai nathi good statesman oy ba because they are accountable oy ba ai hajar ke ba yengo 28 May 2025 da Manipur governor Ajay Balaga legislature kharaga unei ba adu ta kari hai akoi Manipur mari le re sarkar se bani hai then ad khara le ga so sarkar se mani has so many times oy adu ga akoi na legislature sing da khangani ba na we are too weak akoi yam sole hajim di masana confess tok jagadam ne hujiko confess tok dri ko nupa mo ra di lang khara di confess tok hai gadam ne ad confess tok leader laite ko adun hujik prime minister la ijiju ai thaja ba hai tare ai international politics international business nei na mine hojiki Shanghai Cooperation Organization gi nganang han Xi Jinping ga khoi Narendra Modi ga prime minister unagi ba Burma gi leader sing ga unagi ba adagi nangi Vladimir Putin khoi gi Russia gi unagi ba adu ko mari leina na notice ma khidang mai onselak bagi concept ama le ba because he has some interest in the notice because notice yaudna ada notice ki naha sing ju ngasi ki media sing meeting lorga horen ai message am pirak ke ba this is our turn notice ki naha sing hoji hogot pa matam moi re ba China ga India ga mari fa ba se this is notice ki turn ne ba aduna sidi oxi ki opportunity je logodam ni ko aduna in my personal views we welcome and from the side of MPP ko we welcome our honorable prime minister lakbira ga yam phai aduga peace and tranquility pubiro hoji akoi hana suno bai matam nate global changes sida economy gi dynamics ni lai se ko akoi trade commerce production tawbugi matam ni sida koina maitei ga cookie ga hanare ye adagi pangan ga maitei ga hanare this is not a good story aduna even recently Rwanda da kari thogi Rwanda is Hutus ga hatna bada mi je million da ni series akoi series ka su yam nate million da series na du si Rwanda kari wa re ba ai sang su sadori ni yeng ba Rwanda jing si yam clean city mo idna yam develop tau re ba adun takbudi akoi na du ma dagi paraji tamhuraga lan hai ba se kana de mihat misu kana de aina nuai jidri di akoi gi leri ba member of legislative assembly member oi brising je mai mathau khangda ba se mathau khangda ba ji ko takja ba dinate ko hadi union list state list concurrent list mayam loi khangnar ba hom ngak dani angang sam da hangro loi khang kani sigi thabak si di example hai the law and order public order and police ji di state concern ne ba ado aina khanja ba da moi khara manaraga adum sarkar se semdo ga adum hana thokri thore akoi soi gre natraga na koi leibak ngak mong ngamudri hairaga confess ma torga adum good governance ma salairaga Manipur gi hena mangjin thaba naha singi policy lamben sorok phatri sing semjan biba employment generation dog biba asi mem dog bi ai adu boi na sigi nga sigi khudong jab lorga aina message am pinning e madudi akoi gi leiriba machat se election gi machat se masina su khoi quality leiba mi je puthok mangam da rani khale because I recently I the research tok jabane election commission of India ki website se mayam su dum yeng biyo 60 MLAs gi affidavit mayam si dam gi highest qualification gumba aduga ma gi background gumba sum yeng biyo aina yeng bada contractor gumba na ayam basu oire aduga contractor oiroga legislature sa changa ga amung contractor do handare sigi concept se haidi masi contractor oiraga su kai debe is no problem but legislature oiraga di ain semu
अदे अनौबा आइन पुथोगा नत्रगना पॉलिसी प्रोग्राम द पॉलिसी मेकर ने मोइसे अदु पॉलिसी मेकर की मुहत अमुकसु दे आर कमिंग बैक टू द कॉन्ट्रैक्टर्स लेवल दम हंदरे बको मसी मणिपुर दे अमतोइन थोइ को नोइ जे हेन खंगम मने अदुना आइना मामजबदी लेबाक नाक पासे अराइब नते इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब अदुना लेबाक नाक पि पाम तारगदी रिसर्च तौबियु नैनबियु अदुगा अनौबा आइन क्रिएशन तौबियु लो मयाम अनौनो पुथोकबियु अदुगा हंदकी नरेंद्र मोदी की खोंगचत से लाकबिरगदी याम फै हुजि वारे 60,000 सेना डिस्प्लेसमेंट लेरिनी अदगी देन कदोगे बो थवक फंगदबगी इश्यूज मैम लेरेको अदुना आईदी नुआइतदना हदक चुरसानपुर की अंगांग गचे दुबई आई सा दुबई की यूएई रेसिडेंस निको अदुना आई आदा आई युम ले अदुदा थारिनी अंगांग खैजे थवक फंगिबा यावरे अंगांग फनयाम नै थाबिरिसेको अदुना आइना पामजबदे ते मितै जु वारे अदुना अखोइना पॉलिटिक्स से संगे इदते खोदि लर्न तौजबने पॉलिटिक्स से क्लास यावदबने सामने तो तामोने खंबिरमनी सिसि तोंगान में हिरममनेबा अदुना अखोइना पैसा पाइरे गाना भलुक जोंजलगा पॉलिटिक्स से थोकलेबा अदुना नेंगसि फेलोरी मैम से अदुना आइदु ग्रास रूट लेवल लगी तमना लागा पॉलिटिक्स आइजे सब्जेक्ट अमने अमन हायरगदी अदु अयामबदी पैसा अखोइगी मणिपुर की कॉन्सेप्ट से ओनबना असल लेका आइदु पैसा खरा पाइरे मा भोले फंजी दा हायबा पॉलिटिकल क्लास याहुद्रबा नैनगदब याम लेरिबा अखोइ मनुंगदा अखोइ इसाना नैनजगदबा मयाम अदुना आइना सुम खनबदा अखोइगी हुजिक लेरिबा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की वीकनेस अखोइना उरे मरम अदुना आई वाखंददी सेंटर की लीडरसिंग फजना कॉन्विंस तौबा ngamdabne लौवे आई एज्यूम आइना खंजबदा को आई मचु चुंबलानबदी मयाम खनबिरो अखोइगी लीडरसिंग ना नेशनल की लीडरसिंग दा कॉन्विंस तौबा खरा ngamdabagi अखोइ अदुम उई मरम अदुना हंदकी लाक्तोरिबा नरेंद्र मोदी खुंगचसे we welcome and then issues मैम से लोशन बिरगदी अखोइ याम फने सुम सांगदरगदी अखोइ कानबक इन द फंगवे अदना आई वाखंददी सरकार जो थुन सेंबियो अदुगा अफब थबक तौबियो हाना फतब थबक तौरजो अफब थबक तौबिरो ड्रग की इशू तौबिरो बाउंड्री की इलीगल इमिग्रेशन तौबिरो अदुगा डिफोरेस्टेशन अदु आइना खोइ नुआइजदा बजे डिफोरेस्टेशन इलीगल इमिग्रेशन पुसलकपा सु तौनरी मैम से पॉलिटिकल लीडर लोइ तौर मागतने आई वाखंददी को अदुना कांग्रेस बीजेपी सु अतोबा पार्टी सिंगदु खितंग नैनबिरो अदुगा लेबाक से मैतै लेबाक से नुक्सिबनी मणिपुर नुसीबनी अगोय पुनप लेमिनब काइना रसु यारोदेब नागा की मैतै पांगन मैतै काइना बि यारोदेब गातनी काइना बसु यारोदेब लमजे मणिपुर से फजब सक्तम अमा थममसी आइ वाखंददी अदो अगेन वी वेलकम द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट होय थागचरी ओजा ओजा ना खै होजिक लेरिबा पीआर रूल से पामदे अदुगा खैगे पॉपुलर गवर्नमेंट सु पामी पीएम विजिट तौबसे वेलकम तौवे हाइबो फम थंबिरे ओजा मथंग से अनि सुबर राउंड के ओइनो ओजा कइनोदा तोंबीदा लाकचगे खै मणिपुर दा लेरिबा कम्युनिटी लोइना मकना शांति पामी इवन खै कन्फ्लिक्ट लेरिबा मरु ओइना मैतै अमसुंग कुकी सिंगदा हाइजबा तारो ओजा खै सुदा लेरिबा सिंगना तालिबा सेपरेट खैगी डिमांड हाइबा तारे सिदा करिगुमा मखा ताना सुदा लेरिबा सिंगना खैना पामलिबा प्रोसेस खुदिमक हाइतारे शांति की वरी सनाबबु ओइरो करिगुम्बा यारक्तबा तारगदी करी एक्शन लेगने ओजा सेंटर दसु मणिपुर दसु चारांग हजिक से बीजेपी अदुमक लेरिबने ओजा ओजा की वखलोन द करी एक्शन लोबे आई सोय ताजा कोई बेमा शुशी तो हम थोक्तबनी होय तो हम थोक्तब शुने अदु इंडिया की जियोपॉलिटिक्स तो नंबर मरकांदा इंडिया गवर्नमेंट कानब लेबगी तौंगने हना खली को सब्जेक्ट टू करेक्शन को अदुगा मतम मतम की लाख गवर्नमेंट ना मोइग तिनयबा अदुगी फैसिलिटीज लवेबा ममांग द आइगी शिवसेना की कैंडिडेट 13 थादो कांदा नंगी कोई ईवीएम मशीन से वाची न फजन पुल्लगा ब्लेड टिप न येलगा बीजेपी खक्तगी खुटनम थम्मेबको अदो इन इलेक्शन कमीशन द टेबल तवेब जस्ट पॉइंट निको अदो इन इलेक्शन की से हुजिक अखोई कैनोने टर्म में 2023 दे को से हिनी मखार सुरो रेबा सिदा इन अपील तौनिंग मसे बोट मैतै एंड कुकी हाइदारे को कुकी दि लेते अदो सुम हायरमिना दु वानी को अदो हुजिक अनि की हुजिकी लेब कॉन्फ्लिक्ट्स अखोई की सिगी प्रॉब्लम से जापान की हिरोशिमा द नेबेम को मसी अखोई की वार फील्ड की मतमदा न्यूक्लियर बॉम्ब मुक्ता नपी बो होगदे जस्ट दैट अदुगी हाइब प्लेस तो हुजिकी अखोई इंडिया दगी हेना एडवांस होय खरे होय खनाबो मयाम दुना यस अदुना सी अखोई की खनब चाइनबा हनब लान तौनबा इसे मसी की पोनम सी वारी सानर भगदौ नेबा वारी सानब की अखोई की सिस्टम से मसी दी नाम कौरु वारी सावदी को कनाम तना मसी
adjustment tawbu yaroy ba animak kauraga animak tugi wadu taraga animak tuna yana ba ma khara tauraga pusalaga du yana ga do pone ba center na cookie mu ko adagi maitai mu ko cookie gi shia so mu ko maitai gi shia so mu ko adugi mayam du di pochi yamna khoi gi leiba kaino se da khoi gi kaino hai tare ne mai hojik manipur do miyam na wari shi cha chana da po na ma dong tawe ba just madu mashi puna mushi loi gra chano ba adu khoi si maitai ye maitai se khoi si peace lover ne ba with maitai pangal ko akhoi si peace lover ne ba chukang khang da ba mi ani khang lambi da phunar ma da hai khana ga nu hai na kha mi de ba kari gi no nang na khuda na thari di ma na han ni ne nang adu kari no to tong na no ina kha mi ne ba kha ma ka da ahan ni na ahan na kha ma ni ya ra ga agang do na kari um kan da sorry hai na ni ne ba akhoi ki community si peace yamna pamba adu ba akhoi ki kaino ne ba ko hujik akhoi na pam ji su moi na su pam ni heavy wani da aduga ibe ma ngarang ni hu hingi ko just akhoi se hayin kai du de no khang ko te ba mapu na mang nang matam lore la won har ga di ma within bread ma sa gi matam le roi second ma gi matam just sang da ba ya roi tra adu da pu du si kai pu de no ne adu pu du si kai pu roi ba lam du pu roi ha ba natra adu lam gi da ma ta hana ba lam gi da ma ta khoi aduni adani kaina taw po che masigi si sana ba lemina ba kanda niyom niti ngang na lemina loire tra india ki constitution na ya ba niyom niti ngang na lemina ga loire ba madu gi damukta sum hana da lebi ya ba na te ba hana ba si akhoi na mu na traga moi na mu adune ba jasida ini ang mai to se akhoi si hujik si sakhut pagi mangum da sapna ta ba mani nom da halle ba sahi ani mukhai sida economically totally fail ho re ba ko adugi mathatu da more than 50,000 no mugi kan se low si unara moroi na khalle adu hana su low uri pham se low boluraga tha taruk si pura khali ne ba manipur si ba akhoi gi kani ko ma ta message da maru marang tha de ama taw de aduna khoina nong de gi phuge hawul pa de gi be ma khoi sin ri ba toothpaste colgate sapon ko adagi khoina sa thai ba chini adagi samana adagi di nagi cheng hawai thau this and that everything akhoi se mapan da gi pusalaga akhoi hing bane ba quite mainly akhoi sigi puthok mayam je khoi manipur da phange bra si ai gi wang ne ba sigumba process da akhoi si concentrate tong na re ba adana amana khoi su am to sena da gum to ba da gi am to ba do hujik le ba khoi gi MLA sing che sida marin khar le ba mi khar yaw ma de na khoi gi le ba center gi si aho mo su la khi ya ba gi sa yam le ram ne ba hoi ko adana masai da sawu chokri pa me ye tom su chokri pa me ye ko adagi di am su chokri pa me chokri di am khatani adai da amana mo ma di chokri pa ma ya chokri pham ba hei ta bani ko samai to bani ama kra haijalam adai ma di chokri phom da yu thang bani kra haijalam adagi di phi mang ma kra haijalam ada moi loi na mok si ki corrector se center na loi na khang bane ba amana haido adu ni ko tu phajadre higok thu edra higok thu amina kari government semjel roga hore na muk sei salak sadna tu orani hadra adu gi pona ya ba adu hayeng assembly pham doi ni kai na har kan da tang tara gi February da tang ma pon da resignation to holi ne ba taw ri resignation khuto si kari gi no har ga di masagi khoi gi kari no table pulli kamu dun yarak tab dagi chop tare na tori ne natra adu di lingjen manade ha potuma utpuduna laiba pola baneba adu kaido bugi lingjen manade no na haridi migi phirkhau yaw pohum no humba amai phirkhau humba amai phirkhau humba amai phirkhau humba amai rumal chu khara munba
ko adagi di mi ki kolom kram mun ruman kram mul mi table le bido adi mayam do es kai no ruman ko yaw sum mun ge kolom yaw sum mun ge machi mi ji karai di no ji kamai do no machi mi ji subsal la je no hona bido da adai ni ada si kai no di ko ai sum nungai na sum hai bani kanoni nungai na sum hai bani dia tai na te ba to huning da bido ai sum hai bani ba sidi mi magi right che mi magi right che kari gumba aina maduraba adu gidi just immediately ma apologize ta udam ne ai simatang no da nangi right dum kha ina male masi matung do mung tho la roi masi hadak him ne nang ai bung ak bi hai do ne adu ngam du mi do adu leader ko di kana roi sacrifice ke hebi legdam ne miang mi buru ye di ko adu sacrifice ki hebi che masi sien masi khang de ko khoi di MLA di ang kadri vote le pure adagi khoi politics ta khoi matam koi na adu senior politician ore ujik SENA president oi bidan ta political party mapan gi convener khoi miam gi dam ta ahin din na khoi honari tauri ko tawu sai sa akhoi di assembly da sang pham wa ngang ma ya ba tanja do leite hai ba MLA sing na tahoning ba thabak to moina sum tawrok tramina adai di center na hujik akhoi gi tawri ba sisu akhoi gi president rule si law and order se depend tawraga thambane hai ba aduga law and order si purely state subject ne se state list saiba ma congress list saiba ma union list saiba ma adu state list si masajda machana akhoi gi law and order si yaung le bani government semaga law and order si aigi imung manung khanabadu aina lotion ba ya ba poni dara adu aigi area du da moina khanbiraga akhoi gi atuba matam da moina akhoi gi manipur miyam gi wari ba mayam sing che kari guma prime minister lakpi ba taraga di if lakpi ba taraga di lairi ba akhoi gi mayum makai leitraba inkhol leitraba aduga akhoi gi ton ma mafam do ji kam da imung manung family punna leiba privacy amata leitraba ibeba hoi chume oja privacy amata leitraba se that is the very danger adu dei ne thori yar se rei se hoi yamna awa ba IDP sing ge lairik paning ma angang do lairik paring da mama pa do khana ro hoi nadra adugi lairik pari ba tami ba angang sing no tam chana adugi kano si management to bung amano pasha sum da thok tre moina khar piri bidu adu sabai wane ba pura khoi hujik si han khoi gi kano si yum sa da mi yum sa re lebak to do mi lebak to re khongban to do mi khongban to re kai hujik kano samu ma khonga sa is le ba maitei pangal adu maitei myam se gari ka khama habit ye ngordi tabak suma phanganam ni nongta mi ani khak daga uri mi tara ka khle ba gari im sikam ware ba horen maduna madi mayum sing bu sundoi na ba adu sikam ware ba tanja sajida akhoi gi ai di akhoi gi kano Mr. Chairman oide ya de se please miam gi interest ta madu sacrifice ta uyo aduga center na khalak bu oro adu karino akhoi gi miam na adugi poto yeng ba da phajana na hone bi ba adugi poto munaraga mu prime minister la ga samam narga mu han di phadak tarane ba manipur do long khang long ne hebi wani da aduna aina second round da aina khar thamjaba sida aina yeng biro puna maksu ne akhoi na samai sung ga hore manin kanoda akhoi gi yam thina ibi yawe kari guma tana ba pambiraga no office leng biro yam thina ibi ga no akhoi mi ni adong gumba akhoi leba ki thum ta khar ngangjabani yam thina ibi khotpadi madai du khitang puning da nongai to phawi akhoi su landi hai ma ponam da ado tasena hujiki tang trom de to tramari the honorable prime minister lakadori vishesh da manipur da le ba khoi gi tawan wi sie so mayam sin sida amtang mara la ga kari to no di yeng na ba
ban blockade su tawidana na ba Shiv Sena gi maigi de gi Manipur Democratic List ki maigi de gi masim tang ai paujen sim tang akoi gi any window through da ai masim tang thamjari hoi thagatjari oja mamal yam laba positive oiba wakhalon du thambiri oja mathang si de oja da lakjage akhoi gi oja na su phongdok pi bada akhoi gi IDP sing gi adukki mati kham thengna wa ba hai tare mamang da su akhoi gi tha ahung gi manung da yum da hanjanan ba process tawgani loisan gani hai ba wafam kya ma su phongdok pa duga kari gum adu do ngam da bagi thabak to ngam da bagi hai tare ne security force na thingba taraga su akhoi gi turel ge hek lan sal laga changi bagi koi mamang da pau kya ma da thengna jai hai ba tare kari gum oja chap chana popular government se lag taba if prime minister sina visit tawirak taba taragadi karigumba asukki matik IDP se awaba tu thengnarabani oja ekoi myam na loina khangna bada adumaina sumaina chap chaba government se lag taba aduga hiki IDP gi oiba chap chaba thabak sing se lokhat pi taba taragadi IDP gi oiba direction se karamba phibam da oigi be yage doja wafon thambi yam khudong thiningai ne akoina sum yengjabada tasembadi lead tawrga chatpi gadaba legislature sing ain semi leader sing tasembadi amsu nungai jade khalluraga nungai jade habadi koida leadership ki magi issues ne ba leader oi taragadi kai do da commitment legadabani aina ngangthokkiba wa sing ngakadabani kai ba du responsibility haiba lei sigi responsibility je kayamna masi aina thamjari je roni koi youth sing je yamba politics se example hai kanda amot pani Huran bani daku ni hai na koi am sang na thadu thamure ba but akoi isa mak sini ko ado koi na chum business torok bada cheng handa ki crisis se da nai yam nai na ba hana param da lai ka sum pa khalak matam da responsibility dai ta hai bum lai ne ba sida ai dai da je ai haijar ke ko khoi gi channel me am da sum lai ram ne khudam oi har kan da sagi aina IDP gi ko na passenger ke sigi relative oi ba my topic sing da IRB battalion tara mathoi le MR je sanction post 18,000 लेगा जो हुजिक तोलब सारी से 15,237 तोलब सार ले रही है जिसे अदो मणिपुर पुलिस से sanction post 16 to 17,000 लेगा exact figure इंगों से ले मणिपुर फाइनेंस डिपार्टमेंट इंगों पिरक पाई था 12,830 से लिसिंग शिवाई लिसिंग ट्राइंग थोड़ा निपांग उधरा तोलब सार ले ने अदो IRB याउद्री मी को अदो की देन होम गार्ड याउरी बनी सिदा मतंग मतंग लाकर शिवाई से लिसिंग कुंद्रा माता निफु बोगले को अदो yang रो शिवाई में हम तो ना लेबाक अंदरना नहा मैम पुथोगा खुनाकपा अतोप अतोप ऑर्गनाइजेशन मैम पुथोगा कोई लीडर सिंह सेमकलगा प्राइवेट आर्मी दम सेमकलगा लेबाक अलुरगा हुजिकना अमु ओनजलगा FIR पाला पाला कुतान तान फाबीरीबको होय अदु तारगदी सिगी थबक मैम सिगी रेस्पोंसिबिलिटी से कनान फिक्स तब दरकार ओइद्रो अदु अखोइनि यंगि जे प्रजाना सिगुम थबक से अमोन हन्दनबगी थोक्रिबा थोदोक सिदा रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स तबसे सिमदे अखोइ सुकौ कौरोइदबनेबा दाइदा हाइबम नैनेबा लेबाकी मपुम पा रिबा दाइदा मतमदुगी होम मिनिस्टर मतमदुगी चीफ मिनिस्टर से मागी रेस्पोंसिबिलिटी ने अखोइना फब फतबा मा कीबा कीदबी वारी स्टॉक तोखरगा पुवारी दे लेहौरगदबा पोटने अदुना अखोइना सिम येंग एसी एनीवे आइना सिम येंगबदा मरोइना लीडरशिप की इशू जे कमाइ दगिबो मिस्टर एज ने लीडरशिप ओरगा मतंग लागदोरिबा बी से कना ओइदोइनो सी लागदबा कना हायरार्की सिस्टम थंबा दरकार ओयबा मदुना आइना पर्सनली आइगी फादर की ट्रस्ट आई ट्रस्ट की फंड की तौजरगा आई लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से आई इसागी युमदा याम तोय पांगतोक से ममांगदा अंगांग हुंद्रा तौदा अंगांग चामे खैले पेरेंट्स यार लाइने आई हाइबे लीडर ओइगरबने लीडर ओइता दि करी क्वालिटी चेने से अंगांग दि शंकल कदबने बिकॉज़ आई चाइना दे हम तोय चली आई बिजनेस की ससबने अदो चाइना दा कमाइ दिगो चाइनीज दिने मोइ दि लीडरशिप ट्रेनिंग याम तौवे वेरी ऑफनली कई द लीडर से शेंग मदबने बा अखोइ सिदा लाइजिना लेकाय मदा हुरान चिंजी खरा तौरसु ठिकादार अदि सरकार की पिसानु साखरा हुरालुबा अदि करप्शन ऑफिसर सिंग ओइरगा अदुगु मीजे लेजिस्लेचर लोई थोलक वानीदा हादि मागी बेसिक मागी रूल्स खरा लेरिबा थम्स रूल खरा लीडर ओइ तारगदी याउंगन गदबनी अफब चिंजाक चागदबनी ओइदब ngang बत मोइदबनी लेकाई नुनो नम याम तिंग पांगदबनी क्लब की थबक तोरकदबनी हाइ मागी तोंगान क्राइटेरिया खरा लेजेबो अदु चुनन नतबिदा एस मादी अदुगी डायरेक्टर ओर मे अदुगी ऑफिसर ओर मे आरगने तोद जोंगछलकबा अदुना नि ngasi legislation gi issues lai aduna ai wakan dadi politics se aikoi tampaki maitai yu maitai banganju ko adagi gukiju nagajo khoi politics tawdri bani ko you compare with the developed advanced countries for example ai hajabdo kai America gi president ga thulei se arai banati bema kamai do gi bune mana ngangingen ngang mayab nate ang pune mana sik teleprom torong ngang imem do mana ngangingen ngang bayab nate my system maleba you white house di hador ga do ni
Sigi Zagas the Henbea Daisy, Hendangang we have nate. I don't know, even China or Su, I think I'll talk about Libasing. The Hui dig the rack, Hui Prime Minister, Hui Honorable Prime Minister Narendra Modi, Bairel the Salido. I think systems is so even I quay India the family, but not block the family, but PM office the family, but Sastri Babi the family is in there. See perfect way driver. Magilam Manunga, look on a crisis to Igazu, no Hanley and Pungam. Is it right? Adi moi mafung phada bini haibani da ado aikoina hoji ge ngada basi India gom gi le policy me am say totally the same badi am weak way diplomatically we are very weak you see aduna khoina yeng bada khoi ason malam ne bharat ase example hai kan adubo aina naha me am da adugal tungda tholaka doriba hoji le riba leader sing da haijening badi mingon da gi pangni ni raga pangcha cha badu su mina kasu usiloi ko aduna khoina sik ka uda ge hai kan da afaba leader sing thokpi raga I example Hakanda, economy and the political just hundreds of the Payat. Other than Huzikla in the meaning the IDP sing jet, Yam no Maraiba Tirvangatani, Hadima Punchida, ID Yamna Waba, Huzikli, Subum no Munkandava, Potsai Mamana, Atiwa, Wang Togrego, Aduna Maramarga, I walk on the D. Amutang, I quite leader sing, MLA sing, Adi Mayam Punjan Birega, I walk on the D. Padana Prime Minister, the convince story, Sida Leriba. Yana to good of a matosing Jaduga. I know quite top of the Suno, Jidabase, a tum the Lupacro, Suli Tokrega, she Lalaxi the go. See Lalaxi the Pashata and Gane Toli was Jivasing the Kalu, but I'm very pity for them. Aduga, I walk on the kitchen sincere with the Garway and Kali. Heidi, make it totally the Taponeva to go. I think you can't worry with them. Moyana lying, Shangi Kamdori, announcing later, Shuna Kamdori, the music minus Hariba, Kenoshu, I walk on the Yam no idea, have the Yam Pazanas how have nothing go. I land near the crisis ni. Other Hagging with the pick yum when Labia, Nativa, Kunubon, not all the lives go. Other I walk on the day. I see you getting humanity with you, I Germany go. I'm amazing, a jig, deceasing lady go. A quick officer of the district of Pubirini. Other Kitang humanity Haidarine, Kitang me when a Tamu Kitang Panbiraga, High River, announcing you socializing your papa symptom nate. Sigi depression line. Other I walk on the Kitang Moibu Morel, Bushap to Biba. Aduga Moibu, Kitang Apaba, sanitary gi, Oirasu, Adigi then healthcare gi, Adigi Sinjak Bur, Sugo, Ayok and the Kitang, Hoziki Moina, Facebook, the Tagalaba, Adu Taru, I'm shocked way of Koisazi, I'm shocked way have the timing Isazado. Aduna Maramaraga, Ayok and the day, Hoziki Prime Minister, like Pirega, IDP Singdo, Kitang review to Biradi, Yam Pagnen Kale, Aduna Tragadi, Koisdale Riva. Hoziki Pions the Leragadi, no Soxilactana, Koji, Hoziki Laiva, IDP, Nahazing, Adigi then Zik Suicidal, Kosuk Laiva, Chiju Sire than a go, Yamna Nuite, who you mean Atani as a go. I think Moju Hanagi, Puchimaril to gi, oh, Mokalak with the Moju, Tasina Mogi, future would have never go. Adana Aina Sum Kanjabada. I quite leaders in Jiju, I quite budgetary gig and Jiju, I can't name I finance department say, Uncle Lunar, some lunar for the guy in the report system Pange. Otherwise, example of Hizega, Sigi Kutong Chaps, Loroga. I quite see a Yamba, Kaido Gibu, Grand in a saliva, state of Oirameva. Ex second of Shantalitico. Ex second of Shantalite, Aduga, Emilimentary, because the Shalu level. It shows that they are smugglers, they are plunderers. Natrana. Heidi. Aku pesada thamam deva. Kai de gino kama. Aina sunga ije officer oisunu, amma oisunu. Sarkari peshaji kamai uran ge lage na tumba yada ba mi am leiri mi. Sarkari peshaji kharam hapsal laga. Ngasi koi public welfare to ge ga je. Ikhan khan da badau na go. Aina sumyeng je bada revenue su am pe koi dala ise go. Central assistance hai grant in itna. Ibe manga kani. 113 central assistant leba. Si makung phanam ta pang thuk te ba. Hai je angak puni ko. I go in Manipurgi, Manipurgi, I see notice windows gi, Kanoza, Mating Lorgan, public term, the Kanom Daijoke. I go to Pushazik, I'm too lazy, can I cannot. I Maru, Madi, Mammy Nipal, Yam Sao, mini party, as over. Canom to even Pamam to buy even president. I hang it, and though Manipurgi, two lives as a Kayano can be run. Hungry. Although I am the Kanganjako. I go to the outstanding fiscal liabilities according to the Finance Department budgetary report. 22,280 crore. Crore lising puri thoya sani mare fuga lag yang khaima pan toli koi bema. Adi adi pesa ton ba sukai de. Say example hai kan Tamil Nadu ki pesa am tole. Adu tar ka su boy revenue am lae. Hai di koi na yeng kan example ai pijara ke go. 15 years ai masi Congress da khun manate go. 15 years ki Congress ki regime da na kai dor mu hai kan da flyover saramba adigi state assembly saramba phamju phambi de na state assembly ja. Sam jang sari bne ko adigi den ke dore so gi nangi MFDC saramba city convention saramba district singi ayamba
construction gumba contractor gumba mari laina ba project na ayam pangthu ebo akoi gi youth singi irrigation gi production dongno gi horticulture agriculture som nakanda kaya akoi gi mai onjan da ba aduna aina he meeting ne ke ngang da 15 years congress ti contractor based government guy na hek thonu syam phajab language ni guy kana umprana khoi thagat pe yawe hedi ayam ba koi contractor gumba gi contract kumba de ayam ba emphasis pi ba tare guys very unfortunate anyway adagi den amuk hojik laiba no se aina sum yeng bada ibema internal debt se yang horjani ko adagi den loan advance se aduga mama kainom jo haijau ge khoi gi loan je crore lising ka amuk tahi mi da singge je ibema habet ai haige ko ai hajara ke ko 1208 akhoi ji no se loan to li je mas yang ro bisa ni ko aina hajani gi de no ne masiki paisa je aina sum yeng da kari da lawro ga ton gi ro 1208.59 crore sahi mi da singim ni ko adu ayam si da lawru ba paisa jing je akoi income generation to ba adu revenue generate to da projecting da ayam lawram de loan jing je ayam ba construction gum ba to ba sugum da ayam da khoi je akoi gi MLA minister je sugum da ayam focus to ba aina sum yeng ba adu bu 2027 election ji da di young dynamic nahasing jida sarkar ga sem tong pahel lerega ha aina sum hange koina example hai kana paisa se am tole hai to paisa to on besida finance department aina hango question am lei moi officer sing da paisa da am tolaga di khagi nagi jigi kari overdraft hai remiams overdraft se 2007 adai da lei da haur program do ne da narabane diagnose torabane adadi afaba consultant ama foreign dagi orasu india dagi orasu in singapore us dagi lobi ai japan dagi lobi ai adagi consultant am lorga khoi ngasi taruba overdraft dariba manipur da paisa gi sothari bising je phagalana bogi consultant ga di kogi ba leibra ai bo ambo leiti ai nardi be mlaing idana ko samani decision nari ne adana khoi laing bo kar we we need to find a good consultant leiba prithvi ke form me amse even some like example company me leiba ai gi company se sotharakta di action research to be ai ba expert lo be ai ba we can hire them we can pay moi gi tax bi moi gi pay ba paisa to pithok lore adana aina sum khanjaba da hojik thok da manipur government na asugum bagi seminars workshop discussion budget ki matang da I can I ngang sa theng na rakri ko aduna aina pamjabadi manipur gi sengau se si matang da yamna khangba haiba MLA mantri da kar yam oiba khanjabde adu idea sing create to aduga akoina business to ine to si be magai to very unfortunately akoina make up tholok podadi highway mo leram da boni da ayam maiti handak recently aiga akoina dubai da aina ki hom thare je manipur dai thagadam de manipur dai tha highway do leitarabani na magi dogi container freezing container to thongjul lakpa yadrabani na guwahati de oina thare ba ai je go adu ajing ne dogi lore nangi meghalaya de leire assam de leire aduna aina khoi de noi je da base 1959 da khoi india na dilore then parsi state leire then union territory phange 72 state phange hoji pogi journey sida akoi gi leader adu yang ro leader mayam se sijina akoi phajaba highway amuk thambiram deba it's very unfortunate aduna akoi na darkar oi di highway darkar oi kai akoi production to mi ngon yon je har di lambe nei tan ga yon doino adagi second part am kai dore highway looters illegal taxes angapani so many government congress government loring adu khoi dum haijai even akoi union minister kai adu khoi wari sagrone then commerce industry secretary laki ai samusu university wangangi adum akoi so many discussion the yaw see amtang control to bio see ji kai india government jo ngai image india government gi ai no ngai ji kai no da sigum bagi practice to hol kan da khoi praja ji kachu chakot phangoi ko aduna ai wakhan illegal taxes highway sina number 1 factor ni ko si ju ko aduna karigumba manipur praja sina kitang bhap ta biraga khoi gi lakadori ba 2027 gi election ji ga da kitang exposure leiba haidi budgetary ga nei na ngamba aduga samnai da command leiba akoi gi chief secretary da command bi ngamba IS officer sing da kauro sina ngamba adugumba leader khara darkar oi ko ai number ai sum khanjaba da hujik di kari odo adagi laiba IS officer sing nei be makamai dogi bu election commission of india gi ne website da lo phakdo ga mogi activities loi uiba highest qualification me am do class 10 adagi class 12 pass the with diploma ITI dana IS officer usilang modro this is one point aduna khoina yengado miyeng se kedo kitang qualify oiba exposure kitang leiba masana wakan khan bangamba adugumba leader sing ai wakan angang han gi wari nate ko aduna yargadi
election je festival no on thok da bida kitang second thought da je critical thinking go kitang khandar ga koina election da chak cha ai jana ba tori se masi phatta bu ni ko adu gi to sane prithvi mafam da tawdi ko samaina asam da vote le padane vote thada jab ising glass bi thoroi develop tori sine dum moi qualify oi mi thirga thadra kani anyway ado aina sum jeng bada amutang leibak si chokhalan je haradi ujiki idp ki issues oisunu adagi lamben thoge oisunu lalobu ki issue oisunu kitang leita ba leadership ki quality fazana leiba ai wakhan di akoi mi ngak ni ki doge hoi ai am nungai di ne aina par bu kan de khoi ni makeup tholok bada armed forces special power eki ma kha dane mamangi government me andane ne khoi na hasing ba tha leba hoi ado khoi mi ngak ni mi pangan loisunu dagi tangkhul loisunu mi te yoisunu khoi mi ngak na trane aduna maram oraga aina khanjabada adu masu kitang section ai praja jing da lohon ningi serious oina election je am serious ne quite serious way poni ko sema khoi election je festival dong ne candidate mem da wa to si festival na te ko am serious ne ko adigi den amana quite ki kininga yo bai ma si dam loge supreme court election commission of india sida supreme court asni kumar upadhyay haiba nupa sin ne supreme court case ma thai ba ai madu page yame ai yum da leye pare je illegal immigrants Bihar sida mana pa base 8 to 10 lakhs mule rang udran khalaga lakh yang khain phulok thor ni aduna maram oraga akoina illegal immigrant che yam thu na lokholok do ba yada basina ne lamdam sida pok to ba mina lamdam se election gi ba hai base amarom da ne yam lebak to amna santi leitaba crime guma to ba sum bagi masak yam oigale ba magi report to yong jeri ko aduna ai wakhan da di akhoi si sarkar mayam se samnai da example tanthok pa ya ba mina deportation to bi ba natra adigi den amana aina sum khanjabada akhoi gi UAE da ga tawri se samnai da akhoi emirates ID na piri ni akhoi je resident visa na ado akhoi na moi gi right ti phangam deba moi citizen gi akhoi na right ti phang deba ado mai na akhoi si sum phajana dum india da sum manipur su to ya ba ngak tani ada aina sum khanjabada ai ani super round da amutang di akhoi gi leiriba leader oi biriba assembly constituency digi vote ka biri ba MLA singna amutang puning leita biraga IDP singbo kitang saphaba kitang wakhan leita hanba leifam chapham gi angangi leila sugi ana ye ki kitang yengjan bidana to biraga di ayo khade I request ni ko all the 60 assembly all 3 MPs yauna ko I request you all because you are the leaders akhoi gi di guardian ne ba you all are guardians ko amutang si wari ba mili singo wei mai tai da nate ko sondale bi si wari ni ko adu kitang yengjan biu adu leira 60 assembly constitution ni kare iba MLA sing adu ka 3 MPs kitang look up ta to biu na I request I media to the request of jeri thaga chari makhata no zada mutlak chage khoi gi kari gumba BJP alliance party MLA sing china kari gumba new government ama sem bataraga di khoina tawwe ya ba expectations e kari lege ozagi side te makhata na muthambi Ozada Makata Karigumba BJP Alliance Party MLA Sing Sina Karigumba new government ama Manipur da lak pataragadi aikoina tawba yaba expectations e kai lege habi ai wakhanda di magi anoba government ama lak taragadi khoi center ga manaraga ne example wari ba mayam sigi example fajana marik chumna tambi ba ngam hai tare masida thokre it happen halok ba yaroi da bane ba ado fajana khoi leader sing da Prime Minister, the Home Minister, the Finance Minister, the Fazana request of Jerega, I have the resource like double amni, Adu resource like never Hono Jarage, Adu plus IDP lacing Jacketang, a hen was and Pama Biraga, Mahima Singi, Kadigi, Adikisan, Navatang Navalibongi, Aduga, resettlement of Nobagi. The peace and tranquility, I walk under the center of Yabira, the Ayan and Kale, Kogi, security, Mayam lady, Aduga, understanding of all in any high Jabado. That in the Modi Kongja Sangai Cooperation Organization, Kara related with Baponam Uiba, Mizoram, the Gatori Bamam. Example Hagan, the Worlgi geopolitics ki, Magi, Lambins, Marishan Rakadoneva. Notice na Charang Lega, Manipur, Irang Lang Lega, India, China, America, Fabanga Moiba. Aduna ne saya koi youth singa, koi Hana Sunabi Thabak, Adagi Laman Kumbugi Wakalon, si Tado Erga, pretty congens the young Nobugi, production Taurega, Koju, Pasha Bible, Bama, Nobugi, Karimarang in Ibam Ihagi. A quick fight over. Akoina Yui the Digi say Chamna the Oman, the Qatar, the Doha, the some supermarkets, the Sari, the Mamsi, Bema kind of Gibu. A quick note is the Pangi Potage. A queen of Poo Candane, don't how Pangeva. See, world market is some never. Some like that, some Praze, Sri Lanka, the Tare, Adagi Nangi, Philippines, the Tare, how Manateva.
aduna aina khanbada anta notice market ne wasi sigi magi soil haigadra kano particularly Manipur gi akhoi je kadogi bu ki home haraga aina yengbase supermarket sing jidana adana careful da leriba adagi ne lulu market da leriba mayam le ki home je Philippines da lai adagi then South Africa da lai Cuba da gi lai adagi Sri Lanka da lai sigi mau eloi test tore ado akhoi Manipur gi hek charo ga yati ado akhoi na masigi project phajana plantation da roga ne thabada ne million billion rupees tan be adorini sampra adagi then khungdrum mairian loi bu ya ko keno da middle east is almost 90% keno ni dana desert neba adar sigi market che koina government na padana to biraga na ada outlet ka hangtok na to gurtar ga di ai wakhanda di pesa pai ba khangau roi ba Manipur sakhot ba kasu ai kui nen tha I don't believe so kui roi kaina if we have a good governance and a good government aduna akogi legislature khan matam ne ketang exposure leba policy planning do bungamba aduga lobby do ba akoi lobbyist ko wi ko se example hai kan akoi chetan vagat masi SSBC thabak tormida lobbyist na ba moise prime minister president unari ni finance minister unari ni moise kaino the bank investment dog dori na mai to na koi ju MLA umpuji sarkar semani horen sarkar sem lobbyist tang godam ne expert aidi am toin haije congress government leading ai desu adu BJP government leading ai ju koi ben koi chief minister je ai ga toroga wa ngang ni yangon daga ko next US ta sake to goda magi ILP lak di to ki bane anyway aina haije di koi ju government ni lobbyist tang godam ne ba aidi akona world bank samna ba SN development bank adi then NDB adu ko ibema mayam gi khangna ba ai waram to hoge akoi gi BRICS ki bank se NDB company ko new development bank ai se newsletter we ai ma ge thare adu Manipur da paisa yaure kanam khangdam ni ko akoi paisa lobu ai ka NDB is a world bank da gi hena koi gold reserve lakhs lab ne ba aduna kamai to ge bu Lampian Part water body rejuvenation project ai ja 2022 gi June July gi tang trai bandane paisa kya lai khangra 70.27 US million dollar lai ni ko adu gi paisa do ne si semis China de la ba paisa ne se BRICS ki paisa ne ba NDB dei lak ba adu gi amana Assam di am singe ba ayo de ai di Assam gi chief minister dhagali bane man da bishwas ka je adu gi khoi Atul Bora hoi ai go tine jai ko adu kai do gi khambra Assam da NDB gi fund kya lai be ma loi urangoni Guwahati chapna matam da thong ama fancy bazaar da gi North Guwahati ta ba thong chom sare se China de la ko paisa ne ba 377 US million dollar that project is called Assam Bridge Project 1 ano project ong thare adu phang e ba jing la e paisa lak pa hore ba airport manak da thong ong sadori that is Assam Bridge Project 2 that is called 333 US million dollar aduna paisa gi di khoi law and order se phagala ba paisa gi di kiningai oi di khoi government of India de log bi ai foreign funding Singapore de gi log bi ai US de gi log bi ai any bank di lani perhaps khoi law and order ne khoi maru concerns aduna aina sum mayam da haji 2027 election je Assam election oiroi doi ni ko parcha amtang mit thada biyo aduga ai ina khun ba ji koi horoi ba kai mate ina khum ja khoi law and order se rule of law se phadana chalai bang ngra ba the same but it is a failure of the BJP government see the history na saki ne ko aina hai banate see the world expert man hai ne this government is the failure government aina hai banate I'm not saying that world economists world politician gi statesman man piri ne this government is the failure government adu the failure government da yauriba member of legislative assembly je 2027 da amuk praja na halakador right question is that question is very important question adu aina haini ge aduna tabda new blood new ideas world gi oiba changing world ji porpong amba participate to bungamba na hayam darkar oiba aduna praja sing mafam da ije haijeningi di amuk di sinto trial dog seba aduga peace and tranquility je porok cheba aduga anda akhoi Manipur suchoi joina chahok kani laiba ina khun balaiba am suchoi joina oigane ba I strongly believe aduna khwaida gi je bureaucracy then sogi politics aduna hairiba ni sidang aina praja sing mafam thamjani je vote khomba na chete ko koi MPP da vote thada bi haibnate young blood sing je dang puthuoga anoubo legislature sing da parla khoi gi assembly da debate ka tauna handana amtang di chakotpa Manipur ma chakotpa imaleba ma tang ohen bado adugi no ne aina pamjari hoi thagachari oza na khoi kari tawgani adugi expectation amasung fellow BJP na chingba wafam kyam tambi khre makhata na oza tombi da muklak chage khoi gi SHIVA SENA se khoi gi hana khoi gi kari taunaba haigani haibadi khoi Manipur praja gi damakta khallaga khoi gi Manipur da kari gumba Prime Minister Modi se lak pataragadi kari taunaba wafam hek pukhat pa yaba ge habdo oza ge site wafam thambi masi keno ne ya lam da hujik lai ba khoi mang ta ri se koi lai ba community ni complex situation che
chahi ani makhai shure masi lution bani aduga loina na akhoi gi nangi internal displaced persons sing se masi gi khoi gi resettlement se makhoi gi han gi jaga du da hujujik mak chang mo yadraga chu matam ghar gi matung chang mo yana ba madu gi khoi gi kano haitare Pisky Road में बमा सेंटर में दी स्टेट गवर्नमेंट से ना मधुमा कोई सेंटर में दी स्टेट गवर्नमेंट ना मधुमा हाँ मधु तो होनी है मतम घर संगीने कोई मरम मधुना हुजिक ले रिबा कोई की प्राइवेसी मत ले तबा वॉशरूम का से कमन रूम में ले बा अदुगा नपी मिसाल अदगी नपाम सामे हम ले बा अदुगा बापोट ले बनी ना अखोई तोंगान तोंगान ब लुजिंग लोया की अखोई स्टेट लैंड सिंगदा मोगी डे टू डे की हिंगना बा अखोई मरु मरंग थाबिया बा अदुगी पाक्साउ बहाई तारे अदमाइना जगह जगह दा कोई हायर बा इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंसे अदुदा कोई रीसेटलमेंट तौना बा मधुमा पिहनिंगे अदुगा मोगी अखोई रीसेटलमेंट तौबुसिदा मी अमन हिंबदा संगबा अखोई फैमिली मेंटेनेंस तौनरगी दमकता मधुदा पैकेज अमा अदुमा पिहनिंगे नॉट मसी ओनली मैतै खक्तगी नते को आइना सजेस्ट तौजरी छे अपील तौजरी छे मसी अखोई हुजिके हारबा करिनो कुकी हाइगद्रा कुकी हाइर खंगनरमनिना को अदुगा तसेंगमदि अखोई मणिपुरदा कुकी दि लेतबने लेइबा पोची अखोई तोंगान तोंगानबा ट्राइब्स मयाम ले अदु मोइसिंगदनि को अदुगा शांति पुरनबा यालानबा फॉर्मुलेशन से आम से डिसाम तौबनेबा अदुना आम से डिसाम तौबसे ओनली वैली खक्तगी द टारगेट तौबिगनो मसी इज माय हम्बल सजेशन अदु वैली द तौबा अदमाइना हिल दसु तौरी तौदे हबदि नते अदुबो अखोई की शू हाइब शू सिदा इनरिबा अखोई की यानरिबा दुगी वांगमलाना मोइगी हुजिकी लेरिबा आम सिंगना को इलीगल्स अखोई की लेरिबा बोट नेशनल हाईवे टैक्सेशन कलेक्ट तौबा अदुगा मधुना मखोई की सेपरेट लैंड तानबदा सिजिनबा अदु अदु याब्रो अदुगा मतमदु रिक्रूटमेंट तौगिबा मी सिंगदु हुजिकती मोर देन 50 प्लस ओइरने हबा अदु हुजि अंगांग मचा यावरि सिंगसे मोइसि रिक्रूटमेंट तौबा कान मसि आईबी गे याब लोगदमनी अदुगा स्टेट अमनि सेंट्रल गवर्नमेंट गा याब लोगदमनी थागुदि मॉनिटर तौगदमनी मोइ कैदौरिगेसे मसि पुना मसि सुबसल लगा हा अखोईगी कनोसी यामना अखोईगी मतिंग पांगबिनब लेतबदौना अखोईगी मैतेइबो कम्युनिटी सि नाखन नामदा साइडलाइन तौरगा अदुगा मोइना हुजि खोई थक्ता तारै बिलानसे मसि वन डे अखोई सोइदना मोइसो मोइते पितार खनि अदुगा मोइना तालिबो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से सि करिनो नोमदि मोइ भाब तार खनेबा अदुगा लम फंगनबगिदमत मिगी मई थाबौना देबा लम फंगनबगिदमत मिगी थवाई लौहौना देबा अदुगा करिगिदमत मी थवाई लौदरिनो युम मई थादोरिनो ममदी मसागी लम लेरमगदि मपा मपुना थरमबोरगदि अदि मपा मपुना थमम दगी मिगी लंबु नोइदनि मी युम मई थादोइनि युमदु मई थारगा हालगा ताथो लेगे एवरीवनेबा दैट अदुइदो इशोरनसु लमन सेकनी अदु सिग्रिबा थवाई सिंगनसु लमन सेकनी हिंगिबा मिसु लमन सेकनी हेदोक थोइदोक्तरा मणिपुरदा अखोइगी लेरिबा यूथ सिंगसे मसी याम सेंग हाइकंदा नोंगमा मदुगी वखललोनदो अखोइगी कराइदिनोम खंगौदना अदुगी पोतुना लाखो मतमदा अचौबा कनो थोकनी मरमदना हुजिक मणिपुरदा तोन अखोइगी वैलीगिदसु लेरिबा अखोइगी इचाइनाउ सिंह को मरुमपांग सिंह अहलमन सिंह अदुगा तोन अरमाई टेंगोल्स अदि करिगे लेरिबम सिंहसे जस्ट अखोगी मिजोराम दा नाहानसुसी प्लेटफॉर्म से आई पंजगरे मिजोराम दा लालदू होमाना अखोगी नंगी टेरिटोरियल आर्मी से अखोगी प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का उनरगा अदुगा अयाब लौरगा
18 to 42 years fogi manung da leibising che territorial army oina moi gi maram da maju ngaksan ram gi damakta aina yaba aduguma territorial army oina recruitment tawna ba announcement tawre ba why not I koi idi kai no yaro de no I koi idi kai do gi yaro do no aduna maram orkan da hujik she ai kanogi ex home guard ki chairman oibne aduna territorial army she akoi ate te to pa state ta territorial army she akoi home guard singse territorial army da base tawraga border singse matik chaba akoi state sibu ngaksan na ba territorial army she ayaba le ko asi athu matam da ai soidana masigi she akoi ki government si kai mulak pibu taraga di sigi mateng lawraga aduga leiba akoi china mayam singsi mathong morom khangdan leiri mayam singsi territorial army recruitment tawna ba honorable prime minister home minister this and that leiba central leader mayam singsi da masigi posima pangthok piwa hai sima thamgane ba demand ni ko aduga amana sima akoi gi hujik akoi gi karo se just akoi gi bjp gi marakta akoi gi mla khara akoi gi koki gi mla khara yauri che shishu akoi gi aina sha haijagi to japan da hiroshima gi war du da napi bo hong da gai lei gi bo war do wari shanar ga ya ba akoi shi adu gi pot ma nungsina na ma gi lambi ma karai da nong thok thina ga dong ne ba adugi marak kana ojana supan biri marak sidane kari gumba kuki new government se formation lak pataraga di bot maitai amasung kuki MLA sing se support tawro pa yawe phibam da lei project machi ai kano ne ibema ai madu thajai support tawam thoi tawri kane na khale mandi moi shu wai ba ko akoi shu wai aduga husiki lei ba posi khanaraga phaminaraga wari chanaraga thokada bo poto punaraga khanaraga mi mai tharaga mi gi nupi nga halaga ngang thani pani ngang halaga moi lampang gadro that adu pi gi na khalmasu natraga na wari shana gi na khalmasu adu gi poto masa ma tumna moi na lang thakse bane ba aduna santi peace habse mashi lang na hona da ai koi puna mo ki responsibility si fix na hom thoeng khale ba ama sai da koi gi shima ai shim tang panjage ba ai koi hujik akoi Manipur si miyoi lang ni pu subana te bebe wa just ko adu nangi kana no khara khoi gi ain na yadamo kari no khara taw du gi book to gi yaure ko one day ai khoi miyoi karor sam ga ni phu ga ni thum do che masi supreme court ki mathak ta leite ba ko one day mana taw gi ba nongmai gi ya la lepa nongmai gi pai ga taw ru ba ko one day soidun book to ka ne ba adugi book to do madu khar tapaka su sio adugi do lakane ba india se akoi gi lei ba pochi kari gu makhar da akoi ngahak adugi kano tawnar me adu ai di madu thaje de ba even akoi gi court ki charak pi ba yadav se prime minister su pi ba yadav lei de ba natra logi ma thak na su lei de ba mang da su phongdok pa da pi ga ni haiba wa fam bjp ki site ge su lei gra bane ja aduna si similar le aduga amana shmana aina kano ma haijage ba akoi gi manipur du husik lei si akoi wadana pasha tang bi habit ma lei be che just masi pochi akoi na aina bangkok to sasam kanda bangkok ta aina mi ma hang bane ba hang ma mi du mana hang du da koi gi dang aina king ba mai company do khom sabam ne adu king du da masi adu sang do ma le ko aina ngak le bu hang mo wa du mana sana aina tanar su hang ne ko mi yo mi gi value of the times te ada koi si di no amne pumong gi ai kari chudoi no be chung gang da ba pacham jo hat da ba ada gi ma phibron ji ji ne chetana asai da pham ga adum amagi do wa gang ba pham ga long le bi mobile pa ga dum to ba si just akoi adoi gi photo adu yam seng hai kan da akoi si industry da koi si phida phangre ba Manipur se India की मनुंगा मणिपुर से zero industry अकोई India की मनुंगा industry की फिदा फंगरी वो कोई अदुगा सीधा industry लाकर तो बसो अकोई की नागदें कांगू में हम सिंचना industry लाको की रहे वो को अदुगा नागदें कांगू सिंची अकोई की नागदें आकर तो रगा कनो अकोई क्लब ममुगी ममुंग नागदें हम तो को मा
ima leba kanana bugi mingda tawri budugi adugi potuma ama ko adu nakane ngakta tawraga sum dukan mayam chatpi adagi di pasha khar pai bi chatpi aduga dum tawbi aduga mingonda su duda dum tawba adu mayam se please aikoi manipur si yam ware aduga aikoi na te topa state chapta su aikoi si mina nung si dreba just call aduga atai topa mainland gi missing lakun tamda akoi gi adugumba capitalist industrialist mem se sida lakpu ki re hamne si akoi gi mangja bane ba akoi yam thina mangi be se si tawroi do pola bane ba aina hajari si punamak ta nati ko akoi gi club amgi maming tholaga kano madhukuri chat pakamu du ne ba aina haini mem se oh adu pi draga mi gi kai keno eta tawbi adu gi kaino gi te thambi simasi poche aikoi lo sinu tam wore ba adu sokde khoi mem tanaraga lamhang mem se ko aikoi income generation to wi matam wore ba as well as aikoi gi hujik manipur phal ga saliba super international highway se countries nipu ga taruk nal ga satoi ne ba dra aduga adugi sigi poche aikoi gateway se mori ne ba trade mem sigi aduga si morin brahmana hingi si madigi chathuk chasingi nangi kanu tik sakta lo du hingi ne ba moi kaimta leite ba adu akhui si pasha si khamong no pai bi ba akhui ibungo ngasai JOTIN na hai gi ba poto ai yam interest le ba natra thabak su du hing bu kramai ya de no ni bi ba adu si government su ya ba te ba nang si tolob yam chaw no sare adu pasha su yam ina ko le ba nang se adu ai sahi ni tolob si pun loge ai pasha kam thi ni pai mi ni gai hai ya ba te ba nadra adu si akoi gi pasha pai ba mi na pa pai ba ko adu gi hujik yang bi ba baza mang da akoi gi karino magi mayum da gi helak pudi man da ba he chang na pi khara mayan to ba adu karino अखोगी कनो अखोगी करीनो कोम्प्रे कुंबा अदगी पुखरी दहुबा नंगी याम सांग सांग चटपा करीगे अदगी करीनो मयुम द नतबा लमहंग तो महंग द पहुग दहुदु हिगा खितंग थारगा नोंग वा सुब प्लास्टिक मसिद कुपगा मदुगी पोतु योलो चिंग लेइगा दोबगी थोलैबा मिसिंग से मतमदुदा ngachai ani amakhai mamang da dui potu ude ba ibema tra adu mamang du udreba adu hujiksi lairik tami bangang sing kari sing si ben mara pi bangam da ba tuition pesa pi bangam da ba ko adigi mama ga mapa ga si kamai to dagi sum khan ba leiri ba inkhon du su yum du gakang gi lei ba yonna ma ma chi su lei ta ba kayam sathi no war ge ba tra si adu di aina hayani si ade ai si am nong ngom le German road tiger road khai da sai da nangi a khoi ge sigi road si sema si bo nangi satellite kaksing se pu uri tra hui je pu uri ne ba sigi lambi semi si bo India government na yanindra ga di kamai sem dai no me ha adagi sai da sali bo pochi Churchanpur to Kangpur tare yare ne lambi sem ba ji road communication sem ba ji best payya yam payya ba aduda maduda lambi macha tar ka si lapu yam hodi lapu puthar ka ni kobi thar kobi puthar ka lapu thar lapu puthar ka adu potur ma ke tawi nat adu nataba lambi khusema bane ba se adu ni try to ni trom ni khak moina ban block to da minister home affairs ki adu du to nu to ona aga chahi ani makhai se chahi ani makhai 2.5 years se Kangbupi says the both side national of the state security forces ma'am labor. Go at the Pamaga Moy labor at the Gari Lakusi ambulance. Adusa ambulance. Nungdang Sida ambulance Kamaga ambulance Karaming Masarka Putoro Gari Maming Zik Karano telephone number Kanano Nungdang telephone Torga Sidangi Gari Kam Kalevino number Kano. Ha Adu just see who never tabak lamida. She how never tabak laiba. She a quick game Manipur, we be Yabi one ever. I ship Shenazi Maharashtra in Indra. Karai the Maharashtra, she India is Matinga one in ever. Manipur, she a quick Lingian Manadab de neighbor. Lingian Manadab Shete in the Teba. Honorable MLA, Lingian Manadab de neighbor. Moino Pulaga are the tomb, the tin Makai Mamba. Kari the Woogie, why not? I quit some to Nakaji, do you know? Kari no Hajibo. Ha, adu
ai shibtang ni palam ge ba badu ojai bo bi ga takta mana akhoi ki chitam namna order ma standing order ma moiba by road chalalo aduga sisi to na to da ojai bo bi na strongly madu objection torga madu yaroi na hadi maji nung da wa flight ko chalaga sitam ramna adugi thawdu tawdu ya de na har kanda man madu phi kal ma lakhi bini ibo bi ko adu da ai ma gum bo emele khare yaw shi ne ai hai ni si ko si ranti dol buna mak che si ki si ebe ma lam leitraba ko adagi di akhoi si bole pa ya da phiran krai yung ne mayam sang phu chi ru ni kai rai ji bo mayam ki kanu do ngasi moi sarkar pai dui ni lakaduri ji ju miyam ki wa ta bi ba miyam ki government no hen bi ba aduga miyam ki sentiment khang bi ba adu matam du da to ki bu kari ki no na har ga di without territorial limit ka na har ga to bu tu du sum to ki ni hoi ujik pu di akhoi loin bhab ta na re ma bo re akhoi adu da akhoi accept to we ba adu ujik akhoi ki lakani ka na har su adum lakpa karsu kaide magi lifetime du da ongtang mai yum chaki kaide kisu kaide ba ujik akhoi bhab ta na re wari sana bagi lambi yamna phaba lambi Lairen Kale, the Bharat Sakana Sumadu of South Protestant Torway, Adu Manipur Mata the Magi case more than 50 years later, whenever we Bagi Matata, a fair low stone say. Go. Adu Hoi Adu Masu Magi life to Yamna Hulgimata Moshale Numsi, or Jamava Hodu, a quick Karunkan, the Hoi Diridu of Yaure. Yamna Waiko, Adu Amatang Aishama Hajige. I cannot see Manipur the whole river La Low watching share. I quit India is citizen. Tra extremists na take Lalo Quigi Nangi Kanona Teva Nangi Bangladesh Taki Lakpa Nang Adura Kaina Kapa Harpado Aduna Teva. I quit Ning Butung the Bagi two Ivagantaneva. Masiki Pochi what in never sangeba Punchan never sangeba. Santi Borno Honavada, Moina Kari Pambish Mintorino, Adu Tabiova, Adu Para some Halaga di Yareva, Roman Yaure Pare, Mobile Yaure Pare, Canada, what are we doing? Heavy one is that. Adu do it. Just no, come on. Knowing Leban Kako Pamodi, Territorial Army do, no Ricutoro, 50,000 do. Namaleban Axero. Natra, no Dolocanicano, ha, dra. Adu Imaleban Gaga. I quit them, she was shot no one of the Look at the tongue, they put them a quick manner, kind of we don't never. Guatish in 19, I cannot see nothing Coimas in 1960, they wouldn't put money around. Yo, a shidel liar about Udehena Kale. Aduga, Moigi, Koigi, Husiki, no more the song the other portion shoe, Tabam Laban at Teva. Caribon the Lateva. Pedifil late, at the Nagi, Moibu home garden, Kargalin of the Uiko, other she. I quit the advance away from neighbor. In Nagaland, Megale, I quit the advance away from neighbor. Hill the base though. I don't quit the belly even lady whenever. She quit ma'am, say, Punchana, Tung S. Adudi, quit ma'am, say, Nanga Kangi, Aina Karikangi. A gang or show, a Kangumi do the Ozana throw. Magi suggestion, low behind the Kano. I don't know, I can't come to the Ahel in the Pamotaro. I do decision maker to the Masiolo. Kan madu di khui mem ta ta re dra adu amana hai as ai adu hai amana hai adu ta akhui gi ani tin ba hum tin ba ya da mai tei wen sum le ga di adu di kanosi akhui gi kanosi mangrom da chala ro ba aduna laksa aina laksa ning bada honorable prime minister gi hadaki khomchat chi yamna maru oi gre aduga Mana Loktok Pigadu, I go Shang Hida Sanachi, Lupa Sige, Haminate, I go Awaba, a quick Nangi internal displaced persons in chair. Masigi, poor symptom, a quick Pekesum tongue, Pibi, Sungani, Aduga Ladybug, Quiggy, Belly, the Kaktanatana, Hildazu, Disham Torga, this arms him a Pumpana Torgandati, no more later Gandhi Santi Uineva. Should she extend to Vegan River? This is my last appeal suggestion call. Should extend to Vegan of a place. Should extend Torgadi, Warishin for privacy, Yaroeva. Aduga, Nakanam, no way piper, Nakanam, Quiggy, no way pie the vibe door, Adu Yaroeva. Adu the Kulaila, Wong Lakaneva. Go, Adu Kulaila, Wong Lakaneva.
khulai la ga di angang sing do mu ain mu moidu ain thugai re khulai la khune no pha ne ba adu di yar roi ba mama le ba kan mu gi dum to khulai la khane ba lai ba khulai sing do mama le ba kan na bu la ki ba ne ba adu ri sho tho bu yaw ri adu bamon gi sak thong bu yaw ri adu gi di mi gi sing khai ba gari tho bu yaw ri mayam do haimoi haitubui mama leba kanna ba tawbani moi india gi citizen ni la lo bonati insurgency na te ba hoi tro adu di moi na mama mapa ni adagi guardian ni central state government na isha sing si inau sing si khanna ba gi moi si angam mangam ba re ba khulai paina thokle ko adu ga di nama pai ro ni nama pai de adam ni adu potu la ni adu totally hill ni beli di sam to biro adu su extend to ro no ha aduga mogi su territorial army da recruit toro aina yaba valley su aina yaba recruit toro adu just Mizoram gi akoi copy do ongdang yeng seba aduga taruga ongdang yeng seba ko ai thara sai tham ga thagachari aroiba round no lak jage oja aroiba oina oja da amuk ka hanna ekhoi gi Manipur se hojik se conflict situation no leiri ba se adu bu hanagi Manipur gi hanagi phibam santi oiba peace oiba trust to adu leina ba gi damak ta oja na ekhoi gi civil sena gi site gi hana kari to ba leikre aduga kari to ba yari haba kari plan lei bi gi oja gi I'm interested karone question ni na gi se 2024 da koi eknath shinde koi honorable minister na mana ambulance ni khak pire ambulance ani se aina arambai tengol da ma pi ko amana akoi gi marung pang club am da piraga ai koi yam phajana ai koi mi yankhai ga taru ki thawai kan kre adu gi video record lei with documents ka I can show aduga amana handaki ising job do bot akoi kano sina akoi ising job thokpa ngam de sing che akoi mayam changna akoi adugi potu arambai tengol to seba to yam nuai arambai tengol gi angang sing si mkhoi si oining na oi bisunate aduga oige na su khalam oeba ko situation na yad da no moi bisum ka pa di lumda ni khong du lumda ni pandana ba adumana kapul orga di kari nung or thom ta ne ba adu retaliation du kari na tawni nomoi kapal nomoi tok tai dra adu nomoi di leitu nomoi leitu no tro nomoi lai sibo moi di nomoi lei ba tro nomoi lei na kapai ne ba leitu ba khoi di lak ta re dra adu gi potu da gi sauri bangang sing do thim na gi mechanism ma handak prime minister la da madu ma su yam ta ka lei ne ba sauri bangang si kamai na phada ge da ge se adu 취수 야래 하면 미가 등 아이래 도 그러네. 아이준이 됐어. 아이주 식시 기대. 미하주 기대 왜 이거다. 아주 산티임을 낳고 다르가디 모두 보통 막 아이코이 간다 그리더라. 아이코 이말레박 산티 거르가디 그래도 보기 샤오르도 이노. 아다 아이 아두마이나 앰뷸런스 니 들었다 위고. 아두가 이거는 25 lakhs kuma 그런 7 lakhs kuma 이렇게. adu aina ton no moirang adigi ton no mayam sista aina yena pocha ai video record no ida tharake ko adu samaina ai khoi gi ai bu pokpa ipa ma adu ai bu tambir ko ja singna lai de kat khiba paisa masing lai de kat pocha hai gno madu gi mai phangde hai adu nang na pui hai bini ko ai na ngai sei dai more than 10-20 times ai sida no is ai koi discuss panel oi re ba adu ai nga show da hai de ko ai na ga koi kambal adagi paisa sak adagi cheng adagi henjang yen mo me do ai ngon the with evidence ai ngon the loi le ho ju ji yauri ko adu ai koi adu mai na tawi adu ga lei khidra ba koi gi mang gi bising se phangna mo hona bada ai ahing da kano tawe ba ado yam mai to na kadang man adum da anga ma yam imma matam na ma si blood chi loina san kharga sol ni hon ba ko as namitu da gari sai na thau ni ambulance ko as ai lambi si ai na thau si gari si pai ro rain khale ko ai mai thawai da dikal lage na ado mai na handaki sejda ado mai na awa ba kya yaw ga su amai taw ga su akhoi shiv sena na miyam ge admaina awaba kari kum kanda akhoi chen gi chong gi aduga hai re bising se north east window gi through da aina haijeri bising se kana gum na kari gum ba haijen mani ka ina mu sai dam irakani hayeng office da pung tara deina manga bu phamje gane please come and see
अदो अखोई याम प्राउडली अखोई मणिपुर की दमकता अखोई थवा हक्सांग सि कथोगे न लेबनिना अखोई अदु गुमदा करिम चिंगनब लेते पुंग तरा देन पुंग मा पुंग द डॉक्यूमेंट्स में यंगबिरब यानी आई न हारि सि करिम लालगना आई हयेंग दगे हेता राजनीति ओप तौजगे को असिमा अदुगा तौसन्नबी मयाम जे मसि मदि शिवसेना प्रेसिडेंट याउदे अदुगा शिवसेना जे मणिपुर पोराई जे मसि माई हाइजगे अखोई की बाला साहिब ठाकरे ना महाराष्ट्र दा 1995 ता 1966 ता लिंकन पने अखोई जे 1995 ता अखोई की बांग्लादेश तकी अदुगा पाकिस्तान तकी संगसल लगपो नुंगी शेरपा अखोई इन्फ्लक्स माइग्रेंट्स सिंजे मसिना मोई व्हाइट कॉलर जॉब अदुगा दिल्ली टू देगी अखोई संगदि अदुगा पोलम पुलमक से मोइना नोइना पाइसल लगतना महाराष्ट्र है महाराष्ट्र से अखोई की हिंगनबगी लंबी द सोर होनबगी पोट वारा अब मतमदुदा हिंदू टोआगी मिंगदा तौरगा अखोई अंगुली बचाओ लोंगी हटाओ हाइदना को मतमदुदा इन्फ्लक्सिंग सिबु थेंगनम होनबदा माना थेंगनगिबा अदुगी जस्ट अदुगी मॉडल दो अदुनी मणिपुर दा निंथौ हरिराज चंद्रना मणिपुर दा अखोई की मणिपुर कन्नना होनबदा माना आरामबाई की हुसकी लेरिबा पोट मैम सिंसे ओसी इसा इना तौरी मैम सिंसे मा सिनर मने मरम अंदुना शिवसेना से अदुगी मॉडल दो आइने शिवसेना दा पुरागा मणिपुर से कन्नना होनबदा महाराष्ट्र की कनगिबगी मॉडल दो अदु सिनना पोरपनेबा आई अदुगामना अखोई की करिनो कइनो अखोई मणिपुर पीपल्स पार्टी दा आई होरपने मणिपुर पीपल्स पार्टी तो फम मैम पाइरमे इनाउ जोटिन जो हयें हंगो अवगा अयाब अखोई मणिपुर पीपल्स पार्टी से बोरा न थोंग पालमे चताई न खारमे को अदु मतमदगी होरकपने अदु मणिपुर पीपल्स पार्टी दे तोगा लेबांग नुंसीरगा केदबगे दमाइन तौरिनो हारगदी जस्ट हुजिकी महाराष्ट्र की मॉडल दो दैट अदु आई मणिपुर दे अप्लाई तौने हुजिकसो अदुगी अप्लाई ने तौचे अदो अखोई आई सुम लोसिजरपदा आई समा हाइजगे प्राइम मिनिस्टर लाखने हैवना हाइबसे अखोई शिवसेना अमदि मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस ने वेलकम तौए लोइना लोइना ना अखोई की आईडीपी सिंगी मद अदुदगी दी अखोई की लेरिबा नेशनल हाईवे की हुजिकी फ्री मूवमेंट याद्रिबसिगी अदुगा हुजिक अखोई की मरुइना अखोई हुजिक अखोई की नुंसीनदब अनिगी मरक्सिदा कमदौना लॉन्ग टर्म पॉलिसीदा नाकी नतबा नाकी पॉलिटिक्स ता मथं की वोट काननबगी नतबा लॉन्ग टर्म पॉलिसीदा नुंसीनना लेमिनबा याननबा रोड मैप अमा पीस की रोड मैप अमा यापीरमो हाइबसे शिवसेना प्रेसिडेंट मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस की कन्वेनर मोइना अपील तौजबनी को सजेशन तौजबनी मसी से हम्बल सजेशन ने अदुगा अखोई मेमोरेंडम सो आई सोइदना एनी हाउ बाय इन हुकुक आई बाय हुकुक आई कना की थ्रू दनो मेमोरेंडम सोइदना आई सबमिट तौर होय थागचरी ओजा याम नुंगाइजे याम फजा फजा बो वफम थंबिरे अरोय बोयने ओजा जोटिन दसु लाक्चगे अखोई की चप मानना हाइबा तारे ओजा एमपीपी की साइट तगी सु करी करी करंबा रेस्टोरेशन लाक्नबगी तमकता हाइजबा तारे ओजा करी करी खोंगथांग सिंग लेबी बगे हाइबदुसु तेंतकनो ओजा थंबियो मणिपुर पीपल पार्टी की थ्रू दगी अखोइना नैनजबदा अखोई प्रेसिडेंट नमति सेंट्रल कमिटी की मैम नैनबसे अखोई गवर्नर उननब प्लान जो तौजरी प्लस अमना अखोइना नैनजबसे मरोइना फोकस तौजे आईडीपी से फोकस तौए अदुगा प्लस अखोइना लेगिद्रिबा अखोई दहासिंग अखोई सिगी मणिपुर ngakpada thawai thagraba mayam si kamaina support system am pisira ada mpp gi di tese badi magi revenue laksabani na adagi khoina decision am lawraga am tuna decision lawrni ada maroina kaino ne khoina prime minister ju khoina haijage khali se khoi naha sing je khoi case to na phabi ba bun NIA CBI thajalakna to ri mem je khoi jum face to yawi ada maroina khoina prime minister da aduga khoi lakdori ba अनोब सरकार सेमने हाइब्रीब मैम से अहब अखोना तौगदब से अखोई आइन की मतुंगिना अखोई फारिब पुलिस मैम जनरल एमनेस्टी ब लौथोबीबा मोई केसिंग विड्रॉ तौबीरगा शांति ओइबा पोरमदा पुसलगा अखोई मी गांगतनीदना असिदा खोचेन चेन वाना खांगीब मैम से दगी मारक्तसु पुलिस डिपार्टमेंट दसु अखोइना ताजबा पाउदा अखोई केदरे फाब पुनोय थबक से याम चथै दुगा शानु सागी तांग खोई विटनेस सि लेजदे अदु यारगी खोई मी गांगतनीदना को असि हरासमेंट तौबीदबा अदगी बेशानु सागी मतंग खोई दुम पाउदा जे अदना आइ सुम खंजबदा नहासिंग जे रिक्रूटमेंट तौबीबा
some police force ne khangde ada then entrepreneur gi na taragana khoi plantation production to borom ju puthok pi rega paisa thon na bil lambi nam su to bi bhai tare ko adamai to dai wakan di general amnesty jam to honingi kaino da moi ain jing khari ba case sing withdraw to bi bhai tare adana sai gi tori ba thawak mayam se tongning na to bi am ta natte mari bak di kanda ya da bani na to gi ba ngak tani adana khoi na khanbi ga da ba se luching purel biri ba MLA sing ko di laktori minister sing kari sing na ju khanbi rega yana na to bi da ba se IDP ne adu ko naha sing phadan pun to bi se ani se focus to ninge adu ma ina sum pha yeng je ba da Manipur se Jammu Kashmir ki experience ta moi ki monthly stipend pi ba moi ki IDP sing se almost family in the 13,000 ke pi ba ko adu ki job da ju phana pi moi job ta ham da 3,000 daro another 3,000 job sang gi dore admai to na imung amam da job amam ga pi radi sa ki war ba mayam do kitang relief phang ba do adu batang to honinge adu ga Manipur People Party ki ko gi mari le ba central committee da khoi na ju na ha mayam na request tok je ke da hari ba sing je khoi ju kari no pang ba ba tok si adu ga khoi governor da memorandum vision ba governor ko wari chana ba adu Manipur ki mainly issue je the same body si gi horok pham je khoi na nei ba pot khudung ma ki genesis horok pham like ne ba maru ina khoi na yeng ga da mi yeng je example khudung bi je gi khoi na asset and the liability ina hot le ba ekoi election khuding gi naha sing je yu thakpa hairakpa drug chaba hairakpa issue ma le ba aina su yam survey tok je adu den ai club ki kari su convener oi ni ne aina simi chai naw jing hangi no yu thakpa kal ngan hairi ha election da hairak ne hai adu akoi re ke do gi bu election le pi ri ba candidate sing jina crime pesa je kya mangan gya kan da example kendra ma dane moi mari ga thora je crore tra matra tu loi ba thane 60 crore adi tadi kendra budi 300 400 crore ne loi ba hai ri ba lori ba pesa sing je maram chana sin na ta ba adana khoi ne asset ma semodre ba liability ina se example hai kana mo kendra ji ai pendra ma mi banjaro yu ko ayam loi tong ba thani ayam ba khoi election do appeasement program mai do mi je them ba lao chak ti chak thong election ji hong na rabani ko ti sanga thongi khoi ta ba paw da ko di youth khil drum da thang rabani maduna haina ra da election lo ra kan di thong lo nang rani MLA una ge phang roi aduna haina rakna lamben sorok da pesani ba thola bane ba it is called liability aduna ekoina vote le piri ba koi gi laidna praja gi seva to gen thok piri ba kangu sing je koi gi jati ngak tani dana ekoi asset oil sem seva leadership training program do wi ai plantation do wi ai adigi den yum da su small scale industry adi laidna ko even yen bulur su example ma koi ji ge do gi nga da ne 35,000 metric ton darkar oi ba ado no 65 ado 35 am di koi no to khre ba ngam khre ba ado hojik chimoina aina sum pa kan 56,000 darkar oi aduga 36,000 puthro 20,000 gap li met nga je char ba nga se 20,000 metric ton je crore samri changa gi pot ne adu de koina election to giri ba mayam sin na do gi bu hoi kasu kai de adugum bada na sing da farming to hon ba adagi ben yerum da crore sing de ne koina leiri je andhra pradesh da gi ai sa ju yerum sing me ba adu khang mane aduna koina yum sida chamnai to ya ba thabak adagi handloom handicraft po isunu young people isunu adumai adugum bada invest to biradi example aina yam nuai to se election maya hi orga self help group ro he to we ba self help group to mo paisa pisale paisa duna kari sijina ga doino habi khangdre ba aduna no mo gi nga che thumje to ro adulation gi ba adugi mahutta adagi horen ke dore paisa do lokhala ka dori ni aduna ka dogi ba khoina yeng do mieng se production am productive boy ba ai income generate to ba ba adugum level la to bi raga di ai wa khanda di vote ka hong da jing me na thadari paisa da ju punna punjal laga di adum ina khun ba habi imung ama hingba ngamna bagi thabak to biramaga di yam kana nen khalle ba anyway power hungry jam le hai tare aduna lakduri ba prime minister ja ju khoi mayam punna haidi political party aduni adani thina da beda focus IDP ga aina to jeni je khoi jigi khunga kwa ra bai ting gol mai tei pun leidina sung mam mayam si jawa ba tari mayam se amtang khoi haijere ga general amnesty ma to biraga moi bu khitang safa ba khitang sor hon bodo aduga den moi bu su mu adi naha khulai pai bang badana magi home guard ne khang police tere khang de tongan ba magi no ma linkhat pi rasu yaidina ko adu ma thambi ba adagi ten adu ngam hogdo ba kangu sina khogi plantation gum to ba masi masana hingba ngamna bagi package ma pibi raga di ai wakhan di shanti porkan khali bharat sarkar ju hoi togi da badi am laire this is totally fault mistake ne government of India gi ado khogi bharat ju munna prithvi leibak te kya chaukhot pa leibak te natabani aduna ai wakhan di thoi ba thogdo wa thokse
Prime Minister mo natragasu Home Minister am na ingsen bada ilai na sob da boya po ne haiba aduna sum khana la thamaje apha po na te aduna ai wakhanda di lakadori ba Prime Minister khongja se khoi myam punna ukminasi aduga khoi IDP sing aduga den khoi gi leiriba naha sing gi problem muji gi case to riba myam je sing dum kokpi na bagi haijasi haidana ai aroi round thamjari oza kari tham aroi bida ai sim tak haijage chairman thadau literature ski khoi gi nekam jom house मासे कोई पीस लवर निको मासे असम की मानजा है अदुग डिस्ट्रिक्ट डे लाइट याम में हाथी ना हाथ खिबा अदुग तौसी शिवसेना अमदी मनपुर डेमोक्रेटिक लाइन्स की तोंगान तोंगान बा कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टी की मेंबर पूरा मंगना एकोई मागी दंता एकोई अवाबा मागी मुंगन की शरुक तो याबगल ना मागी ठवाई ना इंग्लिश चिंगने शोर खुया दे लेबो स्नो आई दना आई अरोई बेदा आई अदुमा आई थमजरी होय थागचरी ओजा ओजा अनिमक चिल्लबा मतम क्याबो कायथोकपिदुना थौरम असिदा सरुक याबिदुना फजा फजा बवफम क्यामसु थंबिरमबगी दमकता ओजा अनिबु हैनिंगाय लेतना थागचरी ओजा मतंग असिदा नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोकचबा नॉर्थ ईस्ट डायलॉग लोइसिनजरे मिटिंग ताबिरिबा पुनिमपुसु अमुका हना थागचरी Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amuk kari gi chatlugani aikhogi manipur da su hogikti awangda thaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhogi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patak yumpham oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupam role gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lengsin birau natraga aikhogi phone number 6909390666 ta call tawbirau Welcome to Central Government की थबक की एग्जाम माई पाके खलगदी करी पागदबनो खंगबदगी करी पारोइदबनो खंगबन हेना मरु ओई Russell Coaching Institute मयांग इम्फालदा SSC Defense समदि Banking Exam सिंगी था तरुकी बोर्डिंग की कोर्स हौजरगनी मफमसिदा बोर्डिंग द लेबा साट्र खुदिंगमक थबकी एग्जाम सिंगदा रिटन दा 100% सक्सेस ओइरी मफमसिदा सकदारबा रिटायर्ड नेवी Air Force समदि सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिंगना ताकपी तंबीरी बोर्डिंग द लेबा साट्र सिंग नोमद पुंग तरा ओजागा लोइनेना लारिक पहनबगा लोइनेना पुंग अमगी फिजिकल ट्रेनिंग सु पीचरी मफमसिदा सब्जेक्ट खुदिंगमकी शॉर्टकट मेथड सु ताकपी तंबीरी अकगनबा सिट मसिंग कुन खक्तनी याउबिनिंगबा सिंगना मयांग इम्फाल बेंगुन बुया लेरक्ता लेबा Russell Coaching Institute ता लाकपीरगा registration तौबी हौ नत्रगा Akupamarol gidamak mobile number 8289 833 957 da contact tawirau